Ka United Democratic Party kan saphar ka jing tho Chief Electoral Officer CEO ka jela bantuklar halor ka jing ai work order Chief Minister Shaka North Shillong but West Shillong constituency lingba ka CMDF habay kran shiglat pathai khubor hakalai tare urampang 8000 arphulai u Vice President ka UDP u ba Alantri Rakhar ula kunno ba u Chief Minister u a yakani ka work order haka kerteng jung kertong ke NPP na North Shillong constituency u ba Ransom Sutengah Uba alantri ulo ong ba kani kajing pelat skim ka pau syai. Ba menteri rang ba kajela ula le Shiliang habaya de kajing pelat pisa na gabenta pan pentrei yaki kam penroi. Ula kenoru ba kani kajing le Shiliang menteri rang ba kajela ban pelat pisa tanah gabenta ki kertong ke NPP kapan Kenya ke MCC. Kami kajing ujor ke bagian saai de kajing tho so Chief Electoral Officer habaya de bat kajing pelat work order ke office jong Deputy Commissioner East Khasi Hills Development Branch kepada naka Chief Minister Special Development Fund. Ya kini ko work order la pelat haka khatratrik menai kelalengkot harjar arpulai. But in the page ini kikam ban petrei kidan kendai teli apo North Shillong Assembly Constituency but kawai apo West Shillong. Tikba kla kalong ba nalor ki jingtrei kidei na benta di Dorbar Shillong Bokher Andre hakadi ke copy 2 bama number 1 so Deputy Secretary, number 2 Project Director, number 3 Chief Executive Officer Shillong Municipal Board, number 4 Shri Ransom Sutengah Maukhar 793001 Badai Kutong Jong NPP Napor North Shillong di kumbaki Kemang Rajya Sabha MP Jani Dr. 1 year white validity telah declare kamun suar hapo hasina seluruh berhol ya ubah Ransom Sutengah oleh Kurtong dan NPP hakapo mau nangbat kung executive engineer jong katenat rekam Public Works Department jong kesorkar penghalia di haketu kentiru kesorkar commission action iairu bat hakani kenti pemerintah lilai in hab ai daga jingtho as Chief Electoral Officer pat ni khmi nanti ba nakaliang ka election department kinle AA na markani kala along kumba penno tarajur Chief Minister yau kurtong jong kaseng lajong akani ke election kebanuan pemerintah tingani ngakwa ban penpau ba ka kilat pathai jokti namba upajwa ung bisa ke kada kani terkomle dari kemudian ni registrar Ada BJP kan raise question par betul benar bahas kan ki. Ongi gila raise ke question nila ada jingtho so Chief Minister. And there was no reply. Mana pihak jingtho sa solution. Sipit ini dasai hard copy follow. You let's see tugas tiga poin yang baru. Na kamu juga terwasna. Ya, isu forward Shri Ransom Sutengah Maukhar. Umdan skim Dorbar Shillong Maukhar. Baru-baru hakinu ginu di Dorbar, sisin bau bukhar sim benta ha kasain berthai. Bon na pedeng di Dorbar tim yang subuh kit benda Shillong. Wat hapor nganang kit kam hapor ke Dorbar Shillong sosun. Lagi senam di belajar. Ndriu pun swag election masih tender resignation. Kata kadai keburuan muka kor lebih tak kedorban. Kasih. Ndriu ngampit lah dari ibaran som bidang bat ni 4 ila ini ke kamsong kata ngampit. Ndriu kerukom tu kadai kita. Senang ba? Apo senang buat hal kenumrung kedai kamsan kita. Itu pada commission kita dulu. Tamu kekerten Ransom Sutengah melor kini he serta tamu Ransom Sutengah. Kini kalau ke clear case ba kino kata rajur so kurtong najong apa kanot sulo. Budget itu jadi kalau kan influence. Ikut sampel. Dari ke pisah ke bawan sya kini kikam dari ke pisah apa ba? Kami ke pisah jong ke NPP na ke pisah Chief Minister. Pagba ang bansyah ilo kata yo lesi kisah alam keluarga